An-nisa'u imadul bilad. Idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Reng bini pang-pangan negara. Mun reng binin bagus negara bakal bagus. Indonesia reng bini bagus, negara Indonesia bakal bagus. Tapi sepora wa idza fasadat fasadal bilad. Mun reng binin rosak negara Indonesia kenapa boleh rumah tangga? Mun reng binin neng rumah tangga saya, maka neng rumah tangga kento saya. Keng mun reng bini neng rumah tangga rosak, maka reng lagi rosak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang banyak nih katanya reng lagi saya ahli ibadah, keng reng binin rosak. Akhirnya nuru akhiring lagi nuru rosak pak. Nah untuk tapi sebaliknya beda orang laki rosak sebinin genteng. Akhirnya si laki nuru aki genteng iya pak. Kuat ring bini setapol, ring bini tukang sodok. Mun sitrum korang sodok ben setapol normal tak normal. Mun reng laki dem selendeman pak tak tanggung reng laki dem selendeman keng si bini semangat akhirnya reng laki norok semangat. Nah alhamdulillah contoh tore nika reng bini nih bagi serah Nabi Ibrahim Nabi na Allah kakasin Nabiullah Khalilullah Nabi na Allah kakasina Allah. Sera Nabi Ibrahim bapak Nabi Ibrahim kento kafir seranya mana Azar benih karo kafir tapi bapak Nabi Ibrahim senyama Azar kento tukang kebaya pangeran tukang kebaya arcah. Tapi pas lahir putra Nabi Ibrahim Nabi Allah Khalilullah kakasih Allah mak bisa beda kenapa sih karena neng Nabi Ibrahim neng Azar kento beda orang bini solihah serah ibuna Nabi Ibrahim Masya Allah embu pak embu mun saya insya Allah lebih embu saya bapak saya amin Allahumma Masya Allah semakin bapak kurang nyotok bapan pama pagedeng keng embun hebat nih pak ini contohnya Nabi semakin pada raja lagi ya pasera Nabi Nuh Nabi na Allah Rasul Allah tapi agak di putra nyama Kanan pasera Kanan kafir gila abana kafir lahir putra Nabi semakin abana Nabi lahir putra kafir mak bisa karena embun Kanan rajina Nabi Nuka dinto kafir Masya Allah Allahumma sholli ala Muhammad maka embu sangat parloi kinto le bini ingki Gula mator nika benih keng mamanja sampian keng sampian male usaha jadi orang selesai jadi orang ahli ibadah benih keng mamanja polandeng bini ini kadang-kadang burlebuna karo acak-macak ngono lho aduk bedok tingkau jengna dele nyokor ales cokor dele telanjuk dele telatas kening togel ales kening tok dile kening togel bang ngucak sanmisan cokor sekali kok ya Allah sekangan lah tadi sekali kare si kacir ngucak ipede remah alisan si kacir deh akhirnya cokor sekali kulus nungkapi muare cokor berengan nelpon maju si mangkat konjengan nare maju kaca ini pede remah tang alis tadi deh ya Allah atole pahanmu sepedol Pak kebaya ales di sepedol itu ales ben sepedol alhamdulillah aku dungan mangkat ke acara depak kaunjengan kakanan panas kepi pedis kipas mate Allah perlu wali gili kalau pai si acelaan sepedol kening o sape
Dinilai yo sampai ya Allah orang aglek kabeh. Pada aglek ya Pak. Padahal kayak aglek bener aglek ya. Mulai debak kabungkon kancing labeng. Sekejap selake nok dateng nok tok labeng. Buka labeng. Ya Allah tinggi buka selake terkejut. Macam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Biarkan tindatin sebin. Masya Allah. Gula bahas ni kebeni mamanjaring bini. Tapi ring bini malah semangat. Kangkui jadi orang sesa. Alhamdulillah. Pasir boleh. Ring bini ni katretan. Lesan nak make salah. Pamatur salah ke Allah. Pakun iterema bi Allah. Iki nun iki. Jepun kesatar gelek. Alhamdulillah satar. Manti duan ring sepo dua. Lebih-lebih Bu telok, embu bapak. Jadi bu bagian telok bapak, bagian setong mandian Ring bini embu itu make pamatur salah ke Allah, pakun iterema sareng Gusti Allah sera. Kejuret ni ke orang soleh, orang keramat Pak, orang semak ke Allah. Burlebuna ibadah, burlebuna salat sunat. Setong waktu kejuret nikah inyolok sarang ibu na para pana sholat sunat. Itikan juret. Tak nyaut cek para pana sholat. Jangan kejuret. Kok para pana ibadah ke Allah. Nyolok boleh. Juret. Pakun tak nyaut. Mangkan gula ajunan mun para pana sholat sunat. Itikan iring sepo lebih-lebih embu. Pak aja Pak. Munda pak kebuni ke Fatihan pak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Embu ke hati kanan. Pak ajan boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pakun tak ngiding. Oh berarti tak ngiding. Ambu. Siapa aja? Nyaut. Iya bu. Eki bu. Apa yang kelaku? Apa jeng? Sengku tak apa jeng. Kejuret dari leburnya bakal Allah pakuna sholat. Kun sampai telo kali. Sampun telo kali tak jawab. Ibu na kejuret ini kesalah pamatura ke Allah. Napa pamatura? Ya Allah, moga-moga tak pamati ya juret bi ajunan montak tele capok fitnana orang bini Gusti kuwa. Allah kan salah Pak. Salah. Diterima bi Allah. Qabul doa na ibuna. Taabid kejuret kinto capok fitnah dari orang bini non. Bade orang lebini lebat isetong jalan. Pelacur. Tabun kekenyangan Pak. Kekenyangan dari apa? Ngandung. Tadek lagi nak. Orang sekitar rata kerja. Loh. Mi ngandung cek tandi lagi. Tanya lagi. Dek. Kenapa? Mi ngandung deh. Kenapa? Biarkan tidak lagi. Kenapa jawab? Kejuret. Pas ngaku kejuret. Hah? Kejuret? Kejuret. Masya Allah. Kejuret deh ibadah pura-pura. Ternyata tujuan kia kejuret. Salawat. Yunjuk rasa bi masyarakat, bi toko masyarakat. Mintarin kejuret. Romana yuber, musallana iancur rata bentana. Mari rata bentana Roma ben musalla kejuret ikentong apa? Nah pada bun kejuret. Maaf cek duka purumun kentongan. Ngantos rembin beji rea. Bila beji rembi terserah. Ikentong pada ibli pada terserah. Sabar tokoh masyarakat ben masyarakat yang sampai rembi beji itu. Sampun rembi tretan matur ke kejuret cek nak kanak beji itu apun rembi berangkat kejuret ben masyarakat ben tokoh masyarakat. Intarin beji itu kejuret ibu Allah ibri kekaramatan Pak. Intarin beji icombut bu cile beji ni Pak telu kali. Combut. Mau sampean cek bu combutan Pak. Nancel kemi karo ore. Combut bi kejuret. Sampun telu kali. Ya gulam, man abuka. Cong, sapa bapan kaki cong.
nak kanak nikah Jawa Pak. Qalal ghulam ra'il ghanam. Tokang wanembi iku. Ya Allah, si alako tokang wanembi. King ibu jer isro ngako keju rek. Masya Allah ini Pak debu naring sepo bini manti. Alhamdulillah. Sepora kabi masyarakat asa mojud ka keju rek. Sepora na keju rek. Dikelo manai banguna, langgere banguna ngangku emas kabi keju rek. Wes tau sangangku emas. Tang Roma bentang langger dari tanah ngangkui tanah boy. Alhamdulillah. Mangkan sampean cek duk talanjuk adu akina potoh mun beni bereng bagus cek kadua kana po to make masyarakat ada remah tore anak kento tangis aki ka Gusti Allah amin Allahumma sagadin to Pak beng sombong jen gula manjeren banyak manfaat ben barokana mun bener kento murni paparinga Allah keng mun salah murni dari puduna ate kaula tibi ben kotor ate ten kula tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.